noneho harakongotse ubukwe bwa Pastor Mutesi bukomeje kuvugisha abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga dore yuko papa wa Pastor Mutesi yagize ati uyu Feredina muvuga muri guserereza hirya no hino ari umwana mwiza. Mu mushinzi ingeso mbi n'ibitabi n'inzoga ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye kandi mu by'ukuri ngo yinywera yahurute n'ubutunda. Ibintu by'imico biri muri kugenda bamushinja no kuba yararongoye abagore bagera kuri 3 hari n'abandi yabyajije n'umuganga yajyaga ikijyanye n'urufito ngo ni amabeshyo. Tuzi Feredina nk'umuntu udashobotse nk'uko umugore babanyeho imyaka 2 mu by'ukuri yaje kuza kwagira gute, yaje kuza kuba yamusebya. Papa wa Pastor Mutesi we yamaze kuvuga ko bita Feredina ni umuvugabutumwa mu madini ya Anglikani, ni umupapa ukishijwe w'umwana mwiza winywera akajuisi mu gihe abandi bagenda bavuga ngo Feredina ngo ni ikirara cyangwa se ni umusinzi. Uyu mupasiteri ngo ni Pastor Mutesi dore yuko ngo yanamukoye amafaranga cyangwa se akayabo kagera ku bihumbi 5 by'idolari. Ibyo bihumbi 5 by'idolari nirave uti byase bikuraho igihuha cy'ukuriya mugore yavugaga yuko ngo yamufunguje nandetse akamwondora akamukiza inzara. Yarangiza akamushakira abagore nandetse akamuca inyuma akarongorana n'umuganga ngo bakanabyara n'umwana dore yuko uwo muganga ngo yamuryaga amafaranga. God have mercy upon us. Feredina ngo ikijyanye n'igisebo cyari kimuriho ngo yahanyuranye umucyo dore yuko se wa Pastor Mutesi nawe yaje akabivuguruza yarangiza agahita ashyiraho akadomo akagira ati umukwe wanjye ni umugwiza atunga dore yuko ngo atajya anywa n'ikijyanye n'icupa ngo yinywera ubuntu bw'ubuyahurute bworohereye. Ubwo ni ukuvuga yuko ibintu bijyanye n'inkuru zose ziri kumuvugwa ari ibihuha. Hagati aho mu gitondo cya kare hasohotse ikiganiro cya Pastor Mutesi arimo agaragaza ubuntu bw'ubugifti yahawe n'umukunzi we ndetse n'ubundi buntu bw'agaciro buhenze ku buryo byese ngo bikonfirima yuko Feredina bashobora kuba baramubeshyeraga. Nk'ibisanzwe guys, nk'ibisanzwe ni amakuru ariho, ni amakuru ari kugenda acicikana hirya no hino dore yuko benshi bagendaga bavuga yuko uyu mugabo ngo ni Feredina ari umuntu w'umukene udafite ikintu, banagaragaza yuko uriya mugore waje akamwita shu imbere ya kamera bamwita abantu bamwise umusazi, ariko yagaragaza yuko ari we mugore ngo bari bamaze igihe kinini babana nandetse uyu mugabo ngo akaba atarigeze anyurwa akamuca inyuma ku wundi mugore w'umuganga. Kuri uwo mugore w'umuganga akahava ahita acabirana n'uriya mugore Pastor Mutesi, bahise bakora ibyabo ubukwe bugahita bujya ahagaragara ibintu bikagenda neza nk'uko mwabibonye. Gusa uyu mugabo ngo yabasizwe icyo bita ubusembwa. Ubu ni ubusembwa nk'umuntu utaba muri social media buriya yakagombye kugira ukundi ukuntu abigenza bakamuhanaguraho ubusembwa, ariko bimwe bamuvugagaho hari iby'ukuri hari n'ibindi bavuga yuko ari ibipapirano. Gusa uriya mugore bavuze yuko ahubwo ari we munyamabara munyamakosa kuko ngo yari umuhanuzi rero waje kujya yemera gusambana n'uwo mugabo, nawe batangiye kumukeba ibanga kandi ari umugore ngo wajyaga mu mwuka agahanurira abantu afite icyumba cy'amasengesho. So ni ibintu biri kuri ino mihanda biri kugenda bicicikana. Reka tubagezeho inkuru ikurikira nigiro nk'ibisanzwe.